Radio. Bert de los Martires, alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Toramax. Asin iba pa, alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa alcalde sa kusina. Igdilan yan sa 97.5 Bangon OKFM. Like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me, oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, running against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. Well, those drifters' days are past me now. I've got so much more to think about. Deadlines and commitments, what to leave in, what to leave out. Against the wind, I'm still running against the wind. I'm older now, but still running against the wind. Well, I'm older now and still running against the wind. Against the wind. Against the wind. I'm still running against the wind. I'm still running against the wind. Against the wind. Still running against the wind. Running against the wind. Running against the wind. Against the wind. Let the cowboys ride against the wind. Against the wind. Let the cowboys ride against the wind. They'll be riding against the wind. Against the wind. Against the wind. Against the wind. Riding against the wind. Against the wind. Garo niya ako, pigpa para imagine ko, masiramon ang ginutaan na balon-balunan. Ano, yan ang pinagsasabi ni Merced. Papa Bert, nagluluto kaming ginutaan na balon-balunan ngunyan. Anas na balon-balunan, taan balon-balunan pala, nababakal na ning lagdo. Bakong pasaro-saro lang. Pag nagbuno kanin manok, saro lang ang balon-balunan. Kaya yaon kami digdi, griton mo po ang mga taga-digdi sa Misericordia. Sabi ni Merced, griton mo man digdi si Engineer Piping, pagkatapos yaon man ang misis niyang si Babes. Ang pangutuan may ginutaan na kuya na balon-balunan. Sabi katukan sa kuyang ama, pag nagbubuno na kami ni manok o balon-balunan, de pagiroon yan, ta sa kuya yan.
Nya ako man lang kami makanami, tabi ko parasulo man lang niya ako ay saro-saro sa nang balon na balunan ano. Ay managumo niyan magguguta, sinabawan. Ayan, kaya diyan nga sa Misericordia may nagantabay nagluluto ng ginutaan na balon-balunan. I'll be loving you always with a love that's true, always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always, with a heart that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. They tell me how far that you fly to the moon, and name all the stars that shine above. On Venus and Mars we will be very soon. Oh, but I want to know, how near is love? When you're close to me, I could touch the sky. At times I can see heaven in your eyes. You don't know the pain of loving in vain. So please tell me now, how near is love?
tell me now, how near is love? So please tell me now, how near is love? 13 minutos antes mag alas 11 ang oras sa tudyan kan Cabral Bicolandia Supermart. Sirman kang DMSQ, kang original na Master Square, CBS Quick Save, CBS Convenience Store, CBS Express, asin man kang Cibros and Estabilo Lending Corporation. Sabi ni Judes, good morning Sir Bert, pabati man po kay Papa kong si Gudilio Lawaglaganson. Digdi po kami sa Kararayan, pirming nagdadango sa imo, nagluto po si agum kong Joshua Kayunte ni na manok na guta. Pigutaan garo ba kung manok na guta? Nagluto lang, ay managumon. Ano ginutaan na manok? Yan bagang ginutaan na manok, lalong-lalo ng natural, aram mo sa mga manok kaya, kita parati ng believe kita sa natural. Itong ataman lang sa natad, na guna. Takon itong mga inapon na 45 days, ako pag nagluluto o kaya, bigali ko mga kublit, grabe ang taba. Natukduan ako kayong kaito ni Kinito Hinson. Kumbistado nindo si Kinito Hinson, ito bagang matibay na sportscaster. Pag may boxing sa Manila, may PBA, nagre-report yan si Kinito Hinson. Minsan nagkaibanan kami kayong kaito, kan magdigdiyan sa Bicol, nagpaalalay sa kuya pasiring duman sa Ligaspi. Ang pinaglunadan mi pa kay itong jeep, itong owner lang, si auto ni Sing Pagli, na pambira owner type jeep lang, pigbibiyay na Paligaspi, balikan. Si Kinito Hinson, mayaman sa Manila, isinakay ko lang duman sa auto ni kuya, ni Sing Pagli, niya ko, Kinito, ito may service tayo, punta tayo ng Ligaspi ay panahon katuning kampanya ay ang pinagkakampanya niya kato si Danding Kuangko. Di sakay man kami duman. Napaturugpat din duman sa auto ni Sing. Kaya kung nagantabi ka Sing Pagli, o narurumduman ko si owner type jeep mo, ika nag-drive. Pag-apit mi sa mga restaurant, di nagkakakan kami. Siyempre may fried chicken. Nailing ko, pag nagkakakan itong si Kinito Hinson, binabakbak yan mga kublit kan na manok ang fried chicken. Hinahali. Sabi ko, Kinito, ba't inaalis mo yan? Ay, alam mo Bert, ang manok, nandyan yung fats niya. Siyempre, naglilikay niya kita sa mga fats. Kaya inaalis ko ang skin. Nandyan kasi ang fats ng manok. Pung ka to nakanood lamang ko ay. Yan ko, aling tapa ng mga kublit na yan. Kaya, pero kung yan mga natural, taba kung galing maibugan taba kayan, ay purti. And ironically, ini man lugod mga taba na ini, pinag-aaragawan dyan sa plaza. Igwang nagluluto dyan, nagaro pinag-deep fry, pinag-kikrispy, ang mga skin kang manok, ay pinag-aaragawan lugod, masiramon da. Pambira sabi nga ni sa kuya ni Lenny Fernandez, sa kuya amiga dyan sa Prutasan, ako nga nakakaulay kung yan mga nagtitindang niya kayan. Kumisan nga ang kapital nga ninda 1,500. Yan yung mga ubak lang niya, yung mga kublitan manok. Pinapaalang, pigbipritos. Kapital niya 1,500 lang. Pero yan, binta nila gaabot sa 7,000. Ay grabing ko yan. Okay, baga kuminsan, igo dyan nagluluto ng skin kang manok, surusuan. Tapag ka naagum na, managumon man ang gadyan. Kaya sa iba pang text sa tuya, Papa Bert, ang luto mi man po ngunyan digdi sa taga dyan sa Muya ni sa Paraiso Santa Cruz. Digdi po sa Paraiso, ako po si Gigi, naggigisa kami ngunyan ning upo na igwasan na ning sabi nga kiyan pasayan na pinaalang ito bagang hibi. Yan pong hibi, tama na yan, saka may pirang pidaso lang ning kuyan ning tinapa. Palibasa nagtitipid kita Papa Bert, ang tinapa, pwede ka magbakal kaya ng mga purutol. Ay, aram ko man yan. Igwa nga ni kaya nagtitinda si classmate ko kang elementary, lalong-lalo na kang grade 1, si Felicitas. Diyan sa second floor kang supermarket.
Minsan ang tinitinda kaya itong purutol ng tinapa. Sige man ang hapit ko niya ko, itas. Pabakali daw ko yung purutol lang yan. Tabarato, piga akamada na lang yan. Aram mo baga sa panahon na kuminsan naggigipit ka man, ang binabakal mo mga purutol ng tinapa, pambangot sa gulay. Kaya yan magisakan ng upo, igwaning purutol na tinapa sa kahibi, ay lalong-lalo na kung matibay ka magluto o ay manaago mo na marayan, ang iasin mo na lang dyan, kaligit na tawyo. Manaago mo na marayan ay. Nagirumduman ko na naman paulit-ulit. Pag nagluluto kita o nakakasambit ako ng upo, nagigirumduman ko na masipasyonan sa kataid mi. Itong apelyido mga Nazareno, mga taga-tubong ko yan, at tulayan sangay, na naglilipat sa Naga, ang apelyido sa Nazareno. Mga ang ina garo Amerikana na nagdakula sa Pilipinas, si Tia Mary. Amerikana siya na nagdakula sa kuya at tulayan, ay naglipat sa lugar mi. Nagpapasyon sa rumbesis. Yak, uy, nagpapapasyon man pa lang kamo. Ay iyo nga, takanyaon nga kami duman sa partido sa sangay. Nagpapapasyon nga kami. O ngunya niya ako nagpapapasyon kamo, ano ang kakanon? Medyo may napot ako bako sa Diyos. Bako sa kinakanta tungkol kay Kristo, kundi tungkol sa kakanon. Ano niya kung kakanon? Ginisa ngayang upo, sarong kawa. Kadako nga kamong nakikikakandig di, mga tambay. Kaya nga pagkakanon mga sendo, tulong upo. Gigisaw niya sa kawa, naigosan ng hibi. Kuntinto na. Taigwa nagpaparapakikakan, di man lamang manguros, di man lamang magkanta sa pasyunan, tan lamag si kakanon, kaya mas maringa sa indo, iluto ni sarong kawang upo. Yan ang tirahon nindo. Tas yung mga kantor, itong mga parakanta, adobo, o bagaman nga inasal na sira. Kamu nga ya upo. Pero ano upo? Managong. Masiramon yan pag purtian pagkaluto. Aber daw, yan medyo malambing na boses ni Matt Monroe. I will wait for you. If it takes forever, I will wait for you. For 1,000 summers, I will wait for you. Till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart believe what in my heart I know, that forevermore I'll wait for you. The clock will tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. If it takes forever, I will wait for you. For 1,000 summers, I will wait for you till you're here beside me, till I'm touching you, and forevermore cheering your love.
oculari, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ai, 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 ai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirai. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ai, ai, ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai. Ai, 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 ai. Okay, FM! Gusto ko, okay ka. Okay, FM! Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message.
kung ang sa imong sinaudan ready for pickup na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddlegon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. You can tell the world you never was my girl. You can burn my clothes when I'm gone. Oh, you can tell your friends just what a fool I've been and laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the phone. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips to tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill his man. You can tell your mom I moved to Arkansas. You can tell your dog about my leg. Or tell your brother Cliff, whose fist can tell my lip, he never really liked me anyway. Or tell your Aunt Louise, tell anything you please, myself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes to watch out for my mind, it might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might
my heart, my achy breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Otso minutos makagi po ang alas 11 oy may na pinapag-greet pa lang sa tuya dyan sa Ocampo, Camarines Sur. Kumusta po dyan? Ano, mainit dyan? Malumluman dyan ang panahon? Kumusta ko dyan mga amiga ko dyan sa Gatbuan, pamilyang Narvaez? Kaya itong mga friends ko dyan, si Baba, si Dichi Garo ito, si mga Narvaez dyan sa Gatbo, Ocampo, Camarines Sur. Pag-greet man da sila dyan sa Ocampo, si Papa Tutoy and Donax Nacario na nakantabay ko niyan sa alkalde sa kusina. Ayan. Dyan sa Ocampo may magayon dyan na sa Udan. Liban dyan sa Sentrocan, Ocampo, kung igwaman lang kamo ning nagpaparpasyar baga may auto kamo, nagpasiring kamong partido. Pag kamo pabalik na, magpurbar kamo magpundo dyan sa Hanawan, Ocampo. Dyan sa Hanawan, typical na maray na sa udan, yung mga prutas, gulay, root crops, yan. Iyan kayang Hanawan, Ocampo, garo kababan, kang bukid isarog o inapod na kunsusep. Ay siyempre, ang bukid isarog baga, palibot dyan yung mga tanuman. Si mga nagugurusi dyan, dinadara dyan sa Hanawan, sa nigo lang yan, pigtitirinda. Kaya kadang-lang ka to sa mga nagbibiriyahing partido na may auto, minapit dyan. Kung mabakal ka dyan ng mga gulayon, barato, kisa digdi sa naga. Pareho man yan kang nagbiyay ka baga ngayang tinambak, sentro kang tinambak, o bagaman sa inutan pa kayan, sa tamban, o ano, pagbalik mo, kadaklang kaya na mga may auto, minahapit sa tulay kang kang tinambak. Itong garo sa may Santa Cruz. Santa Cruz, pagbalyo mo, pasiring ka na sa Pilar ka. Harapit nga kita dyan sa may tulay kang tinambak. Maugma kang maray na magiling kan mga tindang sira, pasayan, kasag na ralabason. Pakatapos, barato. Itong garo, rasunable ang presyo na harayo sa presyo sa naga. Na kumbaga digdian na kilong niya kang pasayan, nag-aabot ng yung 250 o sabihin ta ng 250 o baraton ta pa sabihin ta baga 200 si mga darakula yan. Pagkatapos may maatubang man yan sa imo na sa Proplanggana, pigwa para tansya mo sobrang 1 kilo. Ini po ngaya ultimo na ni bakala na lang po ngayon niyo. Sobra pa man po ngayon 1 kilo. Pigili mo, sobrang 1 kilo. Kung 1 kilo ito, di 200 sa naga. O gurano na lang yan, makagaw-kagaw mo na sa payo. Siyempre po ngayon, tapig ko amin man po kaya ngayon sa puon, duman mismo sa baybayon. Kaya, kuya na lang po ngayon, sanggatos po. Ikaman, napabarato nga ning maray. Igwa man nagpapasali ka, grabe man nga, mahalon. Puro kinagkakagaw-kagaw na sa payo, ikaman lugod, garo magpapartatawad pa. Kaya medyo magayunon magbakal sa mga bararato, ano? O yan naman mga labaso na yan, sira, gura na yan. Ni po, kuya ni, 1 kilo po niyo. Kuya na po, pwede po nga, kuya na lang, 60 na lang. Grabe, samantalang digdi sa tuya, labi ng 200. Kaya magayunon magbakal ning mga sa baryo mismo, ano, itong mga sapuon. Yan bagang, ang magayon experience sa pagkakaaga, kung kamo nagbabarabakasyon sa kustal, itong kustal na pinagduduungan ng mga parasira na pag nagliliwanag pa sana, may limo na yan ang nagdadarangalang ng mga sibid-sibid, mga lansa, nagduduruong na. An mga tao nagsasarabat na, uy, paano nga yan, gulping yan dakupay. An mga sira nagkukulor asul, malabason, itong makintabon.
Gurano nga yan, ini po nga atadong ini, kung ano na lang po nga ng 50 na lang po nga ni. Igaro niya ako purti manaod sa, kung na baybayon. Ako gibo-gibo ko man yan kay tukan na ako ubin pa. Nagkuko ako ng sira dyan sa Sabang. Pero ang pinaka-exciting sa kuya, ang magpamahaw sa baybayon. Pag nagpapasirin ako dyan sa Sabang, Calabanga, mga 1969 to 70, araw kayan, naabot akong amay kayan, diretso na ko naman sa mga karihan na ako yan, matukaw na ko kayan, tayo daw po niya kung saruntasang sa labat. Ano pa nga ya? Balisuso na gibo po sa bagas, na itong may luka doon. Ay masiramon sa kuya yan, yung pamahawan na luka doon, ay balisuso na gibo sa bagas, pakatapos mainito na sa labat, ay purtin ang pamahawang ko kayan. Pag nagliliwanag na yaon na si mga parasira, mahagad na ko duman sa baruto kanti o kuning buyang pampano. Mahagad po ning sarong pampano, bitbita na nga yan. Ay kadakula. Ang payo kayan masiramon sa bawa na kusido. Pakatapos ang laman pritos. Ay sabi ni Tess Gomez Gallardo, Papa Bert, good morning. Nasambit mo kasulma si Auntie Ging kasulma, tiyaong ko po siya, tugang siya kan ama ako. Ito kayang Ging Gomez, permito niya ako sarumig, ta madi kan sa kuyang magurang, ta siya ang ninang kan sa kuyang matuang tugang na si Rick, na yaon mo niyan. Tugang po yan kan ama ako, tan ama ko yung si Lorenzo Gomez, retired US Navy, nakaito kan siya US Navy, naka-assign sa Marianas Island bago sindak kinasal, siguro kan mama niya. Pero maski po nga ni US Navy ang ama ako, naka-assign sa Marianas Island, ako nagdakula man sa libuton sa laong ning 23 na taon. Yan. Yuman yan ang istorya kaning pagkagayon-gayon kong amigang si Tess Gomez Gallardo. May masuba naman kayan, ika ngaya grabe ang bulada mong kitis ngayahay. O ano man kayan? Sabi pa digdi, hello po Bert, good morning po. Kakan po kitang adobo sa guta na manok. Panira Daddy Bert, pabati po sa mga kaibanang huligdi sa house. Oral daw naka OKFM. Salamat po sa pagbasa. Pakipatugtog ang When I Fall in Love from Tess Hubiner, Bural, kan Vistanza Pakul. Nadadaw ko daw yan Vistanza, pero day ko aram kung sa inyo na parte ang Vistanza. Saro paligdi, uya. Papa Bert, good morning. Pwede po pakigreet si Jogol Velasco. Naaraman ko man talaga, birthday niya ngunyan. Ika, Jogol, day mo ko sinabihan. Birthday mo pala, hay. Ano pa, nakahali tulos ko sa bago. Birthday pa lang ganyan yung amigo ko, ay. Birthday po ni Jogol Velasco ngunyan. Pagigreet man po ning ilang ulit. Greetings sa mga namuot sa iyang mga angkan. Ayan. Sabi digdi, ang greetings dahil sa nag-iisang babae sa buhay niya ang sa iyang agum, si Malbe Velasco. Matibay man bulada ni Mrs. Hay. Ang kanyang nag-iisang agum na si Malbe Velasco. Greetings na para sa birthday ni Jogol Velasco. Si Jogol dating kagawa dyan, kan Santa Cruz, Naga. Ay mabuot na amigo ni. Salamat na lang, kumusta ka na lang. Ikaw ang ligaya ko, pinagagawa ni dating Kapitana Mayet Abukar, asin Papa Bert, pagrit man ki Ter Simba kan Hubo Minalabak from Boboy kan Gainza, pa-request ning constantly. May text digdi si Bitsay, o sa mga taga nga pala ni Bitsay, kang presidente ni kang kapisanan na mga Cinderella sa maugmang lugar o KCML. Inaapunan po Papa Bert, inaapunan ang mga miyembro sa sina opisyales kan KCML. Una mo baga public service na itong inaapunan mga parientes, mga kamistades, kung si Arong yan kanina nagtalikod na, ang lawas niya, garo-arong kaya na eh. Inaapunan ng mga miyembro sa opisyales kan KCML na magkakaigwa kita ng virtual meeting sa Sabadong hapon alas 3. Burukasan ang sindong cellphone sa chat room na may titulong KCML Incorporated. Negosyo. Pag-urulayan taan sa tuyang bylaws, Constitution and bylaws. Kaniguan. May mga barabaylos. Mga barabaylos na yan. Baka nakasururat sa naman yan sa karton.
Ta dapat baguntan ibang patakaran aru halimbawa kang halimbawa mayo muna ning maagum sa tuya kunday pagkita nag-edad 40. Tanganing matabangan ta muna sa tuya mga magurang. Tadigdi kaya sa miyembros ta nag-aaragum ning amay, dapat mag-aragum kita 40 para makatao muna kita ning tabang sa magurang asin mga tugang. Ano naman ning organisasyon na ini, pati pag-agum papakiaraman. Day kita mapailusyon sa lalaking bulakbol asin buratsero, lalo na sa parasyabu. Ta kung maagum kita sa araw kayan, impyerno ang buhay ta. Tan mga taong mga lalaking parasyabu, mayang pinag-iba sa sumbi. Naglalakaw na garong maanang buhay, mga tuog. Kung kita mapatol sa mga balong senior citizen, siguro na ang gurang na iyan, pensyonado. Takunday, manganganaan kita ang satuyang sildo, buhay yung tapayan hamag na iyan. Tabaka kita pang hut-hutan kayan. Siya pensyonado, dapat siya kung siya pensyonado dapat siya bakunado kontra sa COVID-19. Okay man yung surat ni Bitsaya. Ultimo, aram ko na kadaklan sa tuya ang mga mga marhay magkanta. Yan. Kadaklan na may members ng KCML maray magkanta. Kung kita baga nagtatrabaho sa laundry, kung kita nasa kitchen, kung kita yaong sa pagbantay ka mga aki, kita nagkakaranta. Pues, inaagda ko kamo na magbali sa pakanta ni Vice Governor Imelda Papin, ini karantaan may titulong Iba Ka sa Lahat. Maski nga ni kita mga Cinderella sa laog kan harong, pwede kitang maging superstar pag nanggana kita sa pakantes ni Manay Mel, tas siya artista na, baka kita i-recommendar sa Viva Records. Bilang ultimo, magsunod sa health protocol, pirming malinig sa lawas, magpalas ng kuko, arual daw, maglabar oral daw, asin magkarigo sirisimana. Yan. Pagkatapos, sa indong Presidente Bichay alias, cute noon, makunot na ngayon. Garo pala niyo, kinunot na. Kung si Bichay cute kay ito, ngunyan makunot na ngayon. O yan sa iyang public service announcement. Forever, my darling, our love will be true, always and forever. I'll love only you. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you for your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn.
you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you for your loving way. Just promise me, darling, your love in return. Lay this fire in my soul, dear, forever. Like the stars in the night that I love to behold, you seem near in my sight, yet so distant to hold. You're somebody forbidden for me to possess. So this love I've long hidden, I'll try to suppress. All night long, all day through, how I long for your kiss. I love you, how I do, yet you don't know of this. There's somebody who found you before we have met, while her arms still around you, I'll have to forget. Forbidden love, forbidden lips, can't even touch your fingertips. Forbidden smile, forbidden face, your love is such forbidden grace. If at last, though I tried getting you off my mind, my heart still couldn't hide my true feelings behind. All I ask is forgive me for loving you so. Don't look back as you leave me. It's forbidden, I know. Forbidden love, forbidden lips, can't even touch your fingertips. Forbidden smile, forbidden face, your love is such. Malagting pang mariang boses dyan ni Norma Ledesma, kung sino natatandaan, ano, garong matuapan ni Kia Nora Honor, kasikatin niya kay itong mga 70s. Siguro ngunyan na retired naman ni sa pagkanta duman sa Amerika. Baka niya ako kinukulog naman yung tuhod ni sa mga kasuan. Pero magandang pakakanta niya kang Forbidden, Norma Ledesma. Oy, sa mga classmate ko pa lang kay itong sa elementary, sa grade 6. Sa kasi batchmate mi sa grade 6, kung tanda pa nindo si Ma'am na Salve Abella, maestrata yan sa grade 6. At the same time, principal siya kay ito. Ito ang principal na nagtutukdo. Igwa ni inapod na load sa teaching. Taan na opisina niya kay ito, kataid lang ang classroom eh. Ali yan sa opisina, maginon ang bulos, malaw yan sa classroom ita, matukdo na sa muya. Ay pinaisi ako sa iyang son-in-law, si Mr. Ismail, na nagtalikod na pala sa kinaaban si Ma'am, pero sa edad na 94, dumas sa San Diego, California. Kaya si dati tang principal sa Santa Cruz, si Salve Abella, maestrata katukang grade 6. At the age of 94, ini po nagtalikod na sa kinaaban kang June 3. Ini nakaaging June 3 sa San Diego, California. Don't you love me anymore? Have
Have I done you something wrong? I'm just wondering why you went away. You didn't even say goodbye. Don't you love me anymore? Have you found somebody new? Don't you know I've been a lonely one, missing you all the day. Tell me, what's the reason why you need to go away? When you know so well how much I love you, don't you love me anymore? Have I done you something wrong? I'm just wondering why you went away. You didn't even say goodbye. Don't you love me anymore? Have you found somebody new? Don't you know I've been a lonely one, missing you all the day. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Cervix ay lagi mo nalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananapit po na aking balakang. Halos hindi po ako basta makatayo, baka nakaupo. Siguro po mga kurang-kurang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtig po sa cervix agad po ng Rise Coffee. 4 na po lang po, naranasan po agad po yun. Tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rise Coffee po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rise Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rise Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success. Our Learn As You Earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education. Nurturing better tomorrows for all. Babareta, Wais at mura, surf Babareta. Ang Wais choice, Wais sa linis, Wais sa presyo, Wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo. Laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan!
agad with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, Surf Babareta, ang wais choice. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral di Culandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral di Culandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't
just perhaps. Yan si Perry Como sa sonatang Yung joke ko kasi perhaps. Oras na yan, 37, makagi po ang alas 11. Pag alas 12, kita manggiraray magiribanan sa baretang alas 12. Pag alas 12:30 naman, iyo ang Rice Coffee, kay banan dyan si Jigs Daza. Pabutan ko daw ning magmang pagantabay ang amigo kong si Raul Villamor, dyan sa Villamore's Eatery. Digdi lang yan sa Satellite Market kan Macmariano Village. Pirming masulong ang sa iyang kitchenette Kaya masurti si Raul Villamor. Na pag dyan ako nagpapangutot, naglulas ako 12:30 na eh. Sabi ko, masakay ako ng jeep, baka niya ako magutom ako. Tungkaong kita ay kuminsan yan baga kayong 12:32 pag nagbiyay ka, garo makatungkaon. Minsan nakasakay na ko kaya sa jeep, may karatubang pati kong mga naggagaya ng babae. Ito pala, medyo nakapirong na ko, nagingirit-ngirit. Ang masakit niya ako kanikong. Ika itong lalaking pag nagtuturog, nagtataram. Ay paano kung magparataram ako duman, ang sinasabi ko, ang kaatubang ko niya na babae, tatagbangan ko na niyo, takras ko, aradyang kani tatagbangan ko niyo. Maraman mo ka nagdudurlag na yan, demonyo garo ngayon yung atubang tang inya, baka adik niya ni. Kaya igo ba galing taong nagtataram pagturog, pero ako day man, iyan nagtataram ka pagturog, delikado yan madadakop ka. Lalong-lalo na kung nag-agum ka na pagkatapos turog ka, nagpaparataram ka. Ang tinataram mo, na nga itong nakaulay kong esud, mas magayang pang yung kimisis hay. Maraman mo kaya, napagmata ka, may bukol ka. Ano nito bukol ako, darling? Ay, hinumbalan takang hamag ka. Nagtataram ka turog, na mas magayang pa sa kuya. Bango iyo. Hindi mo kaya nga nguso ko, turog ako, nagtataram ako. Igwa man taong turog, naglalakaw. Itong inabo na somnambulist. Napagmata ka, yaw na sa sala. Ako minsan nangyari sa kuya, yan ay. Napagmata ko, yaw na ko sa sala, nakatindog. Matakot pala niya ako, yan naglalakaw kang turog. Kami pala na kami misis ko, saka iba pang mga taga Santa Cruz, hindi ko lang kung si Jogul Kaibanan, schedule na sa dyan na 1:30 ning second dose kang Sinovac, kining bakuna, babakuna na kami, medyo excited na kami, matatapos na ang ikaduang bakuna sa makukuha kami na 1:30 pasado, dyan sa JMR Coliseum, medyo maugmaman na ikamababakuna na kontra sa COVID-19. Good morning, Sir Bert. Masiram na merindanan ang kamuting ginibong sa labat, may tubig laiya, saka may asukar. Taga Naga City po ako. Yan. Pertidaan ko yan ang kamuti, maski dahil labunan mo na lang. Maray na aga, Papa Bert, nagdadangog kami sa alkalde sa kusina sa programa mo. Pabati man kami digdi sa arong, nagluluto akong gulay na tapayas na may halong kalunggay na ang bangot, pritong buraw, mayong-mayo po kayang ibang panira aliang kimer, kan kiburak. Ako nga pinamahawang ko, pritos na buraw, masira mo bagang buraw, pritos, idudut-dut mo sa tawyo na igwaning sibuyas saka limonsito. Ang may gusto na kusinero digdi sa Milaor MPS na si Archie, avid fan pala ni Bichay. Makikibarita man po na tungkol kay Sweet Lips Matrona, adubong natural na manok lang po ang ulam tamayong-mayo. Salamat sa inyo dyan sa Milaor Police Station, si Archie, saka iba pa. Kung nagantabi ka, Sweet Lips Matrona, may gustong makiamiga sa imo, si Mariang De Jesus de la Cruz, pinsan nito yung Salvador. Nakaulay ko ka sa bago kung ano lang itsura mo, kaya mag-text back ka na lang, Sweet Lips Matrona. Napapangirit na kaya sa imo si Kuya Nay, si Mila De Jesus de la Cruz, dyan sa Sabang. Napapangirit niya ako kay Sweet Lips Matrona kaya siguro kumustahan mo na lang Sweet Lips Matrona pag may time ka, igwa ka ning agor na ugmada sa imuan sa Kuyang Parantabay dyan sa Sabang, Naga.
la maleta en la cama preparando tu viaje, un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña se adivina el enfado, más que te enojas quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar, tu orgullo está herido, te quieres marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre queda y el momento se va. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar. Si me dejas no vale, si me dejas. I want you to tell me why you walked out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walked out on me, nothing seems to be the same old way. Think about the love that burns within my heart for you, the good times we had before you went away. Oh, me, walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't send it. I'm so lonesome every day. I want you to tell me why you walked out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walked out on me, nothing seems to be the same old way. Think about the love that burns within my heart for you, the good times we had before you went away. Oh, me, walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't send it. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in the morning. Cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in the morning. Cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't dig very much
about a mile from a Texarkana. In them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me into the cradle. In them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me into the cradle. In them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton. In them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from a Texarkana. In them old cotton fields back home. In them old cotton fields back home. In them old cotton fields back home. Now I know why I've been lonely. Now I know I needed you only. I was lost in the stars up above till you gave me a world filled with love. Now I know life is worth living. Loving you has made it so. All this and more I never knew before. But thanks to you, darling, now I know. Is worth living. Loving you has made it so. All this and more I never knew before. But thanks to you, darling, now I know. Can I turn to when nobody needs me? My heart wants to know, and so I must go where destiny leads me. With no star to guide me, and no one beside me, I'll go on my way, and after the day, the darkness will hide me. And maybe tomorrow I'll find what I'm after.
I'll throw off my sorrow, beg, steal, or borrow my share of laughter. With you I could learn to, with you on a new day. But who can I turn to if you turn away? I'll throw off my sorrow, beg, steal, or borrow my share of laughter. With you I could learn to, with you on a new day. But who can I turn to if you turn away? May papabutan man kita ni maugmang pagantabay dyan sa Dimasalang si Glenn Navarro and Mrs. niya si Nani. Parati man ako nag-aagid dyan sa indang mini kitchenette sa Dimasalang. Haran nila sa may integrated hospital. Kumusta na lang ki Glenn and Nani Guevara. Sir man, si Bonnie Navarez dyan sa Santo Domingo, Calabanga, parating naka-tune in. Hinapot ko si Jeffrey Pasibilio. Napaparano niya ako si classmate. Ay ko yun ngayon, nag-asikaso niya kan sa iyang farm, saka mga asyenda dyan sa Santo Domingo. Retired land bank manager yan. Magkakaralasi kami kaniyo sa UNC. And magkaiba na kami kato sa PTC. Ayun na po na Parents Teachers Council kang USI. Tan mga akimi kuliana ay mga officer kami. Pag may okasyon dyan, sigang kanta kaniyo ni Bonnie Navarez. Ini champion pala niyo sa amateur kan panahon. Sa Facebook man, nag-message man sa kuya si Jesus Porfirio. Sabi niya, nagluluto na si Sir Caballero ning maharang na natong sa kapritos na sira. Si sayang Sir Caballero. Makulo si Fred Ibaman. Jesus Porfirio, kumusta na lang? Salamat na lang sa parating pagantabay. Sirma si Ma'am na Franz Vargas na naka-tune in man. Ali dyan sa Kanaman, Camarines Sur. How wonderful to know you really love me. How wonderful to know you really care. How beautiful to feel my arms around you, kissing your eyes, hearing your sighs, touching your hair. How wonderful to know sunshine and laughter, that fills my empty heart with love divine. To share this life with you now and hereafter. How wonderful to know that you are mine. To share this life with you
now and hereafter. How wonderful to know that you are mine. When the evening shadows fall and you're wondering who to call for a little company, there's always me. If your great romance should end and you're lonesome for a friend, darling, you need never be. There's always me. I don't seem to mind somehow playing second fiddle now. Someday you want me, dear, and when that day is here, within my arms you'll come to know other loves may come and go, but my love for you will be eternally. There's always me. Okay FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaod sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be
bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D,